Alléluia. Non vi loloto edanyo kple fonyo me gado gbena mi le egbe ƒe kekenyi sia hame. Elabe Mawu si ke nye dɔwɔnyotoa egave enye kple nu be egbe ƒe keke hã nanye míaƒe egomekpɔkpɔ. Abe si ke Mawu ŋutɔ ɖoe da ɖi ene be míawo ke nye ame siwo wɔ la ewɔe be míanɔ agbe le agbenyigba dzi be enu nanyo na mí ne enu nadze dzi na mí ne míatsɔ kafukafu ana yi Mawu ta ne enu ake ko la le lɔlɔ gã si ke wòɖo na mí ta etoa yeƒe ame siwo ɖo da ɖi abe nyagblɔɖilawo alo egbetakpɔlawo kple yeƒe edɔtsɔlawo abe Mawu ƒe ame vavãwo ene la etoa dzi gbe sia gbe elabe evitɔ nyui ɖe wònye si ke nye Mawu abe leke mía amegbetɔwo hã mi le mí kpɔa gbɔ nyuie be ne ke míakpɔ mía viwo gbɔ nyuie ne woate mu avo le ŋkeke bliboa me le gbe sia gbe ƒe agbelɔme la Mawu tɔwu nenema na mí eye wòkpɔna mía ta ʋlina mía ta lia be na mí doa mí ŋusẽ gba tsina mí ɖe dzi le gbɔgbɔ me be míanye ame siwo ke tutu wòdi be míanye nae hena edomenyinyi ke le eya me na mí la be wòatɔ su míawo hã si. Eya ta nɔvinye egbe la míagayi ɖe Mawu ƒe nyawo dzi eye egbe ƒe tanya nye be amenuveve si tso aƒetɔ Mawu gbɔ ƒe edomenyinyi. Amenuveve si tso aƒetɔ Mawu gbɔ ƒe edomenyinu alo ƒe domenyinyi. Mawu yɔ mí elabe ye ŋutɔe me mí eye wòyɔ mí ale be míatrɔ zi ye tɔ kom le Bible dede me ale be míate mu axɔ enunana siwo nye míatɔ tso egbɔ abe etɔ si ke wònye na mí ene. Eye nyateƒe nya wònye be míeyia do agbe ɖa eye míƒoa nu kple míatɔ elabe gbedodoɖa gɔme nye be naƒo nu kple Mawu. Vɔ ame kawo le aƒo nu kple Mawu o? Ame kawo Mawu gatrɔ gbugbɔ gadzi to gbugbɔ gadzidzi yeyea me la woawoe ƒoa nu kple Mawu. Elabe nenye be míawo katã míadzo ko aƒo nu kple ame sia ame alo evi ɖe kpekpe akpɔ ame sia ame le mɔdzi ko alɔ nu ƒo kple be yetɔ la mele teƒe o. Etɔ ke dzi o la yewo ƒoa nu kpli eya yewo bia nu eye wòzia tɔa dzi be wòatsɔe na wo. Egbe mi kpɔ be ame geɖewo yia ɖe gbedoɖaƒewo alo wɔ groupe de prièrewo yewo yina. Biabia nye be afi nayi gbedoɖaƒe alo nayi groupe de prière alo nanye gbedoɖaƒe me nanɔ ƒo nu kple etɔ ɖe nyateƒe etɔ ma dze si wo be yeƒe vi nenyea. O hã dze si tɔ ma be yetɔ wònyea. To gbugbɔ gadzidzi ye si ke Kristo tsɔ va ɖe nye kpli wo mea. Ne mi dze si nene la ke woyɔ mi be yayratɔwo. Eya ŋuti egbe la aƒetɔ gale nu ƒo na nye kpli wo to amenuveve si tso eya ma gbɔ ƒe domenyinyi si ke míawo míanyi le eya ma me hene míaƒe vovokpɔkpɔ va kpe ɖo le goa katã me ale be woakpɔ Mawu ƒe nyenye eye woate ame bu agblɔe be o Mawu lolo. Woate kpɔ Mawu ƒe nukunu le míaƒe agbe me abe si ke mi gblɔe tsɔ va yi ene be ame siwo katã woxɔe se la wokpɔ agbe ke ame siwo xɔe se la woawoe bu fɔ ke mi ame siwo xɔe se la efɔ bubu ɖeke megba le mía ŋu o eye awɔe be míate mu ayi ɖe Mawu ƒe ŋkume aƒo nu kple Mawu le gbedodoɖa me eye Mawu ke ƒe tomeku la ase míaƒe gbedodoɖa eye nu si mi bie la ele awɔe na mí enumake. Eya ta nɔvinye
et dit be ya kpɔ yayra le va gbemea et dit be nuna nyona ye abe mawu fe evi ke nye ne ya ela be mawu mo yo wɔ nu katanto eye eya ma no mo wa na ke si o na o eye tani nye be o ha dit be yayra ya trosi yayra tola yayra fe afeto ye nye mi ato ke nye mawu ke wɔ nu katan eye me wɔ de ke ye o ti mo ji o la mawu ma ye nye kpo mi atso mi le ko fa gbena blibo eye aw anabe ye fa mo veve ya pe dome yinu si ala sumia si va pe onwe di bena wa ira mesi du atom wa ira amesi du atom he joanye votrunu o ira amesiame sike du ato afeto mawuya eye tamia fa tanya gbogbo bena amenu veve si cho afeto mawugbo pe domenyinyi alo pe domenyinu amen amenu veve si cho afeto gbope afeto mawugbo pe domenyinyi enye siabena miawo abe eto enela nenye be nyate fe trosi etola ejebe ado to efe gbe esiayi la file kokwe le nu sia nu me afina onu sia la ye ala biegbe ye la gble no be woya ya wela domenyinu nyere a chomena o eta enya efonya gbogbo wa ira amesi du atom mawu fonya gbogbo mauto gbogbo wa ira nyeklio nenye banya tefemi du ato efegbe eye mi joa efo hotunu besiagbe eye mi kwa yefe agbo fe agbationu esiei ela bena amesi fe asitu afeto yala fe asitu agbe amesi ke fe asitu maula alo amesi ke gere mauntila yefe asitu yefe asitu agbe alo amesi ke gere maula kere afeto mavoyangula ekere agbengu eye ta yo gobe nenye be ekwesela wacho akpo agbe eta bibla gobe ela bena amesi fa asitu tumla efe asitu agbe eye wa okwa amonveve cho apeto maugbo amesi ke fa asitumla efa asitu agbe eye wa kpo amonveve cho apeto maugbo mekenye afeto mawu ke menye amesike yenye miato nenye ba etro de to hu yenye ba to ma ejila ne trore mu abasko jenela ke wasi atu agbe eye ala po amanu vava na kata sikenye to le ebola aswasio amen eya eleve vere na nyeklo no vinye ela bena nyagogo bene wa ya mesi du atom amesi ke du ato he joanye votunu bible go be vinye me ga nwo be nyanu fiame ba o e go bene le ma be hotunu jomla ke ma nwo be ponu ka ye pe enu khula ma lo fe ni fia gbere o eye woji na jira nye sededodo ye gombe ele mofe agbatia nji alo ele agbofe agbalinu ji pongbe siegbe la be bi gombe wa ya mesi du atom hejo anye votrunu be siegbe eye opo anye agbofe agbatila agbalinu ji ye gome nye benere owo kenye maufe fide mo gogo yo be vinye mega ngobe nye lufia me be o eye woji ne jiranye sedede odo biba gobe ojo maufe demia pa jime eya ta mene maga fia nu no via fio vo esike esio mele mia jime eye mi jira odo la ye na be gbesie gbela maule elufo na mi ba mi anya be ejira esio po jara ye mi afa jime ela bena agbe nono didi
fait enyo ple enuti fafa vena wo pang novinye ya ya pa me be anwa alo ano betura po yivoke me toji mo wa ya be anyi ya pa mala nu ke ma ole gbogbo na yeklo ye be nya do to ye pe gbe edo ato ma fo gbe ya na do ato ma fo gbe la ke nya be na oyira o na nya be oyira o novinye oyira o le blibo teteme nu mai ma ole gbogbo na mi wa ya mesi do atom evinye mega ngombe nyanu fia me be o eyo woji na jranye sede dodo ela bena wa agbonono didi fe nyi okple muti fafa ve na okpankpan egbera amesemble ya di malo edibe ya kpogome le mopen gbedodo le siereme eyeta ejebena na doto mopen gbe menye amerena blo na jemo ide fike mejebe ayo ke doto mopen gbe evo ye konye enuke nye subo subo nye torodo mopen gbe kola enukata o lete fedao Alléluia. Ni adakpe na maule siata. Maule ne yirami. Ne yira oha ne yira yeha. Ne yira ne to tole siale sikese agbenya yagbe. Eye me ko be mawu fa me nuve ye fa me takpoko ne no mi to tole siale gile egbe fe kekema. Ale be gbe siagwe la. Mi am siola. Mi anye ya yato blibo vakpe. Eye mi mano te fero yike ma de vinamiu. Eye mi ano tagla cham le church yomola. Et si là, on ne notait. Et bien, tout le monde dit, les taureaux blibomés. Les taureaux blibomés. Et il y a un au troisième jojo. Na doit tout mon quoi, le troisième jojo na maou. Et il y a la sio katal moment là, ou à sio. Mais il y a me de bola yo. Obe, nous coulons la gemia cloyome. Ne mi bo soko. Je sio, ou la gemia yo. Et il y a yo, le bobo au katan. Maule yao. Et penton, a set of you. Radola, Maufedola, que y avait Yesuno, ou y a Maulolo, à voiture la True Forgiveness Mission, Australia, la Togo Vieux Catan, et Yamokoto, Kenya Gobert, et Gaizeralo. Bye bye.